Ay, hinak man gumatang iti bulilit, tayo so tisidaan may. Uray hap kilo laan. Juna! Ha, ada nang awag itinagan ko. Asino nga ta? Juna! Kumusta? Ha, Ela, si Kadita? Wan! Ala! Apay, di nak mabigbigan. Ala, apay nga mo daw ka. Kan nagpatato ka iti kiday mo. Kan naglabasit mo tanday tanangisit nga bibig mo. Nagpalip-tato ka. Ala! Tila'y bagbagamot. Lapis lang ang tinyugad ko dito yung kiday ko. Kan naglipstick ak laan. Pimo daw ka pa yan. Kat nangis-ngisit ka mat idingam siya. Ay, kat gagangay na ata nakakulungak batla ijay pagtagilakwan mi ijay Manila. Jak maininitan ijay. Ahaw, imposible Jak mamati ila. Ha? Ay, oh my ka. Tain taag merienda. Libre kang. Ay, aguray ka. Agsubli kayo malang ijay Manila. Sana. Inla ko minti pwesto mi ijay. Agsubli kaming dito'y lugar tayo. Kasta aya. Ang ala, intaag meriendan yun na. Ilibre ka. O, mangan kan adyo na. Kitkitaan nakmatlatan. Unay matday tapa ng mingming mo kanyakon. Kas ano kat, birbiro kak dagijay kurad mo ididitatangad mo. Awang matang. Kan apa nga agpay sungapin mo daw ka. Imposible ang sabon lang day ta. Jackpot yan. Sabon kan lotion, Juna. Kan kasi itimbaga, sa anak amain initan ijay Manila. Sa anak arumrumar ijay pwesto. Nagpatudok kan samat iti pang papudaw. Imposible Ni, apay aya dinak pa dyan, friend. Kan imubing kapay. Siguro, ada tumtumaram nga agpaubay. Sika talaga, tila ibagbagam. Ay, mabutengak lang nga agtumar-tumar dita. Prutas ken nateng ata na esemak ngamin iti kakasta. Nga ta. Wen, ay na, saan man atila damdamagam, Juna. Mangan takit din. Adamot usar akrim iti rupa ken sabon. Dagitala ti usar ko, awanin ti sabali, Juna. Nagawin magayam da ilagay mo dito lugar, te bakay? Wal, in librinak iti merienda di kalman. Anya mo dyan librina? Halo-halo laang kan may sanga siupaw. Ha? Una, mamangan mo dyan inginaan mo't restaurant, tinaparan yaw. Una, ngamadlaw mo't nga niyan anay na lang di kwartana. Takitak tay logan da. Tay nangina klase ti logan da dyan. Bran nyo siguro ginatang da dyan niya. Tamadlaw mga barbaraw. Awan bibiyang ka? Kan damag ko nga gipatakder da kano iti balay da. Kan mini grocery da dito lugar tayo. Ay na, talagang masinsodan yaw. Hey, amo pay no naggap-gapuan na ti kwartada. Nagrigat ti agsasaukat. Baka naggapo iti dakas ti kwartada. Ay, napayakas da kami, Juna. Negative amin na pampanunugutan. Gagpay sumay. Amom ayan no naggapuan ti kwartada. Taapay nga bigla bimaknang da. Kaya napigsa atin negosyo da di Manila. No napigsa, apay nga rog na pimanaw da ijay. Sige man. Awang kanong nga kadwan ni amang na dito, oy. Nang runa kayo nakapsutan. Taka na yung agsakay. Ado ti bakra nga pag-alaan iti pang barwin no rasaw. Na, unay ay. Ay, apay nga tangapin mo daw da nga ila. Nangis-ngisit mo da idingam siya. Ay, anya nga tati inaramid na. Nagpa-injeksyon nga ta iti pagpapudaw. Wano nagdigos nga ta iti gatas. Wano, ay, anya nga ta. Rabing Juna. Sumanarabing kapayla dita. Umay kakagita ta maturog ta. Ay, maturog ka kadidita. Kapay na po, Trimak to'y kiday ko, tapi muskul manan. Sapay pumanulbos ka kayo maturog talaga ruday. Na, ata nag-lipstick pa ay. Ay, maturog ka man dita. Bye-bye, anak. Napimpinta sa malatangam ni Ela. Katno sigod nga pangit day jay. Ngam apay nga tanga pimintas matan. Anya nga tati inaramid na ijay rupa na. Birbiro kag ti pimintasan na. Kitkita pay no nagpatangos ti agong. Ngam kaslasaan mo't. Inak man ki di gayam agpakulot inton bigat. Njak itulok nga napimpintas day jay nga Ela ngam siya.
Hanan to nga maartapan ti kinapintas ko dayjay. Imbobing matjegay mo ang nagkapoy jay Manila, Juna. Una, tada kwarta na nga pagpaubing na. Simiksi pa yan. Una, ta nagpakutong. Kun awan mo tayo naglawa api kas itirupa na. Nagparito ki dayjay, pati jay bibig na, impatudok na dayjay. Tapno agbalin nga kissable lips. Ngam, mamadlaw nga na-repair jay rupa na. Mabiit man lang, Juna. Apay akaslad daguram kinila. Di mo't gayong mo day chay. Da kayaw tiyag kuy-kuyog iday. Idi tahan pa'y nga limastog. Ngam tatawa na, naglastugan. Naglastog nga. Nakasingsing patupay. Singpat kitib Apay, adda maday ngay naramid na ken ka. Adda basol na ken ka. Awam mo ki day, ngam jak maklon nga pimintasan. Kano na pimpintasak nga misuna. Na, una yan tikas na pa nagpampanunot mo, Juna. Adda pa'y ati umon nga ubeng, itikas na nga ibagbagam. Basta jak itulok nga napimpintas ngam siya. Isu nga inak agpakulot. Ay na, saan mo abagay ti kulot, tanangisit ka, kanbasit ka. Ad-ada pumandek ka, nukulot ti buok mo. Anya matikas na nga istalyon, nana. Anak dak, ngam uyawon dak. Ay nanak ka, saan ka nga uy-uyawon, ibagbagak laang ti agpaiso. Papukisam kit dit atid dag abuok mo, tapno umubing ka. Manjak, kulot ti kayat kaw, jak kayat ti unat. Napananmanan ni Juna Ruday. Ay na, napan nagpakukaw na nang. Anya, ay nakitak tay naka-offer alalaban na. Idi payla namin sa nakalman dagijay. Oh, kano busy di anak yaw. Busy nga. Busy nga agpapapintas Agsasaro no ti paparabid na. Nagpakulaw. Hindi kwan, nagpapisyal. Sa ita na pa man nagpakukaon. Hindi, amaw no niya sumarunong ay parabid na. Anya. Hindi na ngamin kaya tagpa, tiwitipak na nga gayim na. Di na ito lawak nga artapan da. Kano lumanusyon nga uray rabi ay. At ginatang na whitening lotion. Kaya iso tipul-pulagi na jirupa na. Ay, bagbaga aman di asawa amruday. At ang amin style na adi na kaya tiag paatew. Nasakit ngamin tinagam na. Tapay ka no apimmintas di sigod analada gayim na. Nalaad mo ni Ella, katsigod mo't anapintas day chay. Wangaro da. Muri na lang iday. Iso saan unay anadlaw ti pintas na. Ngami tatapin mo daw akarimwara di pintas ti rupa na. Banag, asan akayat ni Juna, tadi na kayat ti maatiwan. Wag. Agpaiso ti kunayaw nanang. Sabali da diyang asawa. Naapang! Nauyaw, kinada mo palpalangguad na nyo. Wen, amo kon day tanga ugali na. Talaga palanggod day jay, nga oray awan mo ti maipalpalanggod na. Iso asaan na bagay ti bumaknang, ta sigurado ako maro ti kinalastog na, no pumintas ti biyag na. Ay, bagong kulot manan John Sa bali manan nga style na kulot mo Nagdadakkel ti kulot na idi, ngem ita, nagbabasit man. Bagay kumulaang, Maria. Anya, mataawag mo? Kad isumit, Maria. Ta Mario nga ruti husto anagan mo, day. Maria. Ay, Mary ko na mat, talabang banglo. Kat bagay kumula ka dito kulot kaw. Medyo lang. Ni Ella, bagbagay na jay kulor ti buok na si ka. Anya mo day jay, kasla aglat-latay. Oy, saan nagbayat tupay? Kan nakita mo dyan many grocery da? Wow na wow si ka. At dan pagkatangan tayo ti kompleto alak ko Kan, agpaarami da ka no ti bakery da. Anya? Ay naasinsado dan. Adong ti negosyo da. Kan nagpintasan di balay da. Ditakan. Ay, papanamon ngay. Shh, oy. Durubab mo day ta Mario. Ay, makapasurong dagiti ipupos ni Ila iti FB na. Awan lang ka, picture da iti asawa na. Anak kasusweet da. Ay na, masuro na. Pasikat at talaga da ito nga Ila. Mapana man ki di iti balay da.
Si kamot gayam ti asawa ni Ila. Aggayam kayo gamit ti asawa? Wen, idi. Awan ka di pa'y anak yu kini Ila. Ay, awan pa'y Jonah. Nabit kami pa'y mo't ngamin ngagdundin na. Ngam nagkasar kayaw. Wen, Kasta aya. Sa bagay, adamot kit di ibagbagada nga annulment ta. Ada ibagak Ngamhan mo nga ibagbagak kini bakit mo nga imbagak niya, Ardel. Nay, anya doy ta? Nagsikog idi nga balasang. Ha? Amom day ta winuhaan. Nay, sana? Ngam promise mo hamo nga ibagbaga nga siyak tinang ibaga kanyam. Dapat akit imbaga na kanyam tinapalabas na. No nagsikog. Ayan tin, sikog na. Awan, naalisan iday. Wen Ardel, ay sos. Diyak kayat ti agsao. Ngam agsisinukat idi ti boyfriend na. Amok day tanagayam ko garod. Amok amin nga inararamid na. Saan lang nga may sa tinagbalin nga ex na. Taluda. Anya? Ngam jay laang may sa tinakasikog kanya na. Ardelanay, ayan mo. Ay sige, mapanakon. Baliwan tanto ti agsarita niya. Sige, panawan kan iti arubayan nyo. Oy, amom ngay, Mariaw. Gimatangak gibikiri da ila. Nabangles mo jela ko da tinapay. Anya? Kasano na bangles? Naramanak. Nag-alsam. Madlaw nga expired. Ket, imbagam kumaan. Saanan? Tabaka ibaga na nga padpadaksot. Anya? Hayawan da kitang agasawa. Patayon da tayo akalugaran da. Talakwan da tayo itinabangles amakan. Imbagam kumaan, tapno amuda. Saan nga raw? Tabaka ibagada pa'y apadpadaksak isuda. Anya? Pati jila ko da nga dilata. Expired mo lang. Anya? Ela, apay adi ka nagbalin nga anis kanyak. Awan kinapod no dagita nga indandanon daken ka. Ay napanang dadaal dalaang kanyak dagita nga indandanon daken ka, Ardel. Siyak kumatipatyam. Asino tinang ibagakan ka iti kasta? Tagsasango tayo atal no. Diag pa'y sulang ti bagam ha. Mapakawan ka, basta agpudno ka kanyak. Palso amin dagita nga imbagbagada. Grabe mat day tao no asino man day ta. Panang dadaal dararamidan na. Nangagkumot itay na ilakan ti asawa nang agsubsubag iti parangan, da ba kay? Ngarud kundi pos iti FB na. Sweet dang agasawa. Ngam kanayong gayam ti panagapada. Diyak mga minangag ti pagapapaan ta. Tamabain na nga masidag. Diyak to pa'y tinaltalyaw ita. Angim, ay namadlaw nga agsubsubang ta. Ay na, ijay FB dalaang nga sweet. Ngam ti personal, kanayon dang agapa. Siya ka aglibi tinagayab. Masuruna nga rod. Kasta ti sweet couple, kanayon ti panagapada. Na minsan mula na po utak ti panagsubang ta. Ay na, masigurado ako nga agsasaro noon ti panagapada lakay. Uray po utam to'y kunak. Ngarabiyang ka manan asimang po na. Nangalaman di tabado maun. Gatang kalagatang iti baro akawis maun. Sapay madlaw nagnina. Apay pangalalamti nga gatang mo ay kadagita. Pati tabag maun, nay. Barbaro manay. Ala. Kung di miniskirt kamutoy. Ay na, di ka kaagyaman, tasiksi to'y asawam. Ay, pangalaman iti pagpapapintas maun. Ada nang sponsor kadagita. Kasi na, Gayem ko di abroad. Di kan agdamag, tadi mo amamu day jay. Nini, makadkatlawa ko na. Diyan lagtagtagar iti tamaw. Hanggang nadlaw ka, ti ka na na pa nagpabarong iti gamit, maw. In libre nga ro ti bisprin ko di abroad, dagulit ka mga asawa. Ne, very sweet naman nandito picture da. Pus-apus mo da ito nga ila. Masapul pa ila kanumag nga ipus na tiki na sweet dang agasawa. May sama dagiti akong comment iti pus na. Puro sana ultima basam a comment. Inakman man ang kasarita di asawa ni ila. Kinapudno na. Dandan ni pinikot ni ila ti asawa. Ngam saan at tinutupan nila kay ko. Namin adun asinulisog na ti asawa. Ngam saan ay Sige, manugo. pay. Padaksan nakpay, Jonah. Ha? Nay, kunak man no kunam arimwar ti asawam Ardel.
Imbagak lang tikas jay, tapno nawaya kalatta amang padakes kan kuana. Ha? Amo kon ti ugalim Jonah. Manipod na gidanon ka kanyak iti kontra iti asawak. Nagdamdamag akon iti may papankan ka kadag iti karuba dito eh. Ket agpapada ti ibagbagada. Talaga man nagpadakas ka, kan chismosa ka. Nay, Okay na ang kanya. Nga uray istorya amin manipod poon aging ga iti murdong ti may papan iti kinatao. Basta agpaiso kumalaang ti bagam, Jonah. Di na kumamot padaksan. kwa? Ayan ti ebidensyam kadag iti pamadakas mo kanya. Ipakita am, Jonah. Kwa, sige, dita kayo. Mga ibabaing kamay. Apay ay ha, di mo may ikat tikas na ugalay. Naglain kang agpadakas iti pada mataw. Bakitan kan? Di ka pilagbalbalay. Ruday. Apo, tao po. Juna, nandiyan ka ba? Ay sus, aglumungak. Ibagang maawanak lakay. Di mo paspastrakan dito'y balay day taatao. Apay, sino ka magsar? Ikaw, sino ka? Kino ako ang asawa ni Juna? Ka ikaw ngay. Ako din asawa, Juna. Nya! Sabi niya dalaga siya eh. Hingi ng hingi akin, pera. Madami na siya nakuha sa akin. Ay, ganaw. Meron pala siya asawa. Kaya pabayaran ko lahat na utang niya sa akin. O anya, napanan. Pimanawan da di alakay. Ala, ako kusam amin nagargari mo diti balay ta pumanaw kan. Ha? Sumurot kan iti lalakay. Nay, saan ko alalaki day jay? Isula ang tinagkursunada kanyak. Ngamjak tinutupan. Nga uray at dadag ito yung pamanagnak. Kitam dagiti ladawan nyo ha? Ha? Idilit mo da kita. Madurmang ka man kita ha? Kapo iti tsura yung adwa dito yung ladawan. Ruday, pakawanan na kuma. Nailaw anak laang. Ay, pumanaw ka? Diyak kahit tiyak kabil iti babae na iso pumanaw kan. Tapno saan ka malawanan? Ala, pumanaw kan? Ay na, nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ama uma amang ming-ming-ming itinagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Hinir. Katno bumakatakon nga balasang. Nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katay agtawon iti sangagasot. Anya, ni Mang Hinir nga talaga. Kawamay. Jak tupay ko na ke 65 kaun. Taon la day ta. Tatirik na. Kaslag taon la iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ken ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni Mang Hinir. Anya nga nabayagan kat duwa pay lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastawg. Sana ka na irwam nga agdaton itinapaot. Ta kadag iti amin ang nagbalin nga ex-kaw. May isa, dua, wano, talo lang aldaw ko inaklunda kaon. Ha? Ay, dapay tay babae, asyak tinangaklon tay so tinagarang. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko naman. Ang awan mo tinakatuloy kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Hinir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Ang please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan Ay, mabayag unay, tinitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko itong bigat. Ay, siyak ni Hinay, hermanang. Shooter nak ti anak mo, anay Marina. Nagamam mo kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Ay, di nakawagan iti, sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpinsyunak manang. Kasta gayam. Ay, ayat ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na. Ay, nanam, ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulon na.
Ket ano sam nga armen sir. Ay ste, Hiner, bareng maisalat ako nada. Ay, uwan nga rod. Ay, no aklunan na. Ikasar ko adago sa akin. Ay na, di ka kaagyaman tada pa'y lagaram kang nga uray 40 mon Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pa'y lati sa pulam di tangay. Pensyonado. Awan trabaho. Nanam ay to ti biyag mau. No iso ti makaginasat mau. Nabiit pa'y mat nga naamamok ni Hinir. Ay, Mang Hinir. Ngam, nadlaw ko nga naragsak nga kasarsarita da jay. Kan nasingpat ante. Kay isumay. Aklunam mon Di kan agpakipot Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Barang makaanak kapay. Apay di mo kaya talumakayay? Ay, saan nga dya kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Hinir. Nag-am-am mo kami lang dya social media. Ay na, asidag la ti lugar da dito Agdumala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan ijay balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dya kapsat na. Oh, anya pa'y langarot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunam ki din. Narigat ti agbaak Marina. Di naktultuladan. Taagbabawi ak asaan anak ki asawa ide. Isu amak ki asawa ka ki din. Gundawayam ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lat sa pulam ngay. Hinir, ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangadang ko. Iso ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Ay, kayat mo asaway na. Ay, ayatan ka mat Hinir. Anya, ay. Kulak nga uray sana kun asumango kada kayo. Ngem agpilit metoy anak ko, Hiner. Ay, na. Ay, agyaman hakmanang. Ay, it's the nanang. Ay, Ay, apay asyak ti arako po may Hiner. Ni Marina Abaro. Ay, siyempre. Sikapay nga umuna nanang. Respeto ka na kayo. Ay na. Ay, thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Bala, agkasartan. Awan ka di pa'y lab. Si kamat Hinir. Makabulan pa lang nga nagdang nata. Damagamono masikuga. Siyempre, Ada nga ron napasama kan itinagbagitan ta. Siyempre, damagag. No nakabukal ta na dagaws. Awan pay. Apay nga tangay. Jak amo Ngam, nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatanak sa matan nga agsiku. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulat ta. Ay, sabay ko Tapno adamat anak ta. Ay, uwin. Santa mapukawan itinamnama. Mga nuinto next month kat masikugan. Kumusta dagiti agasawa Hinir kan Marina kabagays? Mayat mat ka ba, guys? Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaidan. Makipagnaada ka din iti agnanayon iti balayaw kabagays. Jak amunuan niya ti plano da ka ba, guys? Mabainak mo't nga agdamag. Taamangan no pag-arupin da papapanawag ida ka ba, guys? Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay kunam kabagays. Apay ka ba, guys? Una, mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sidaan may. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha? Ay, kwa. Saan aya kabagays? Kwa. Ay, jak amo ti sawag iti dayta ka ba, guys? Jak amo ti isungbat ka. Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Madamag kumanlaeng Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Jak amo nanang.
Gumatang kamot iti maisabaw, anak ko. Manipod nagdan na kayo, tinapalatan ti gatgatangan na amasida. Ganapay asaan asika ti gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya, di na itad ti pensyon na kan ka? Saan na nang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na ko, no makibibya nga. Ang mas daawaklaan, taday di amam, amin asapul na, itan na amin kanyak. Katsyak ti makaam mo amang budget iti matgatan na. Ay, sabali siguro ni tatang ay iti asawak na nang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katyak pa amo naman o ti pensyon na. Mabain akmat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka naman ditirik namin, Ir. Ay, saan na. Gastos la na ita. Ay, kan gagangay lang uyag da ito. Aging bagak tumoy lang. Ay, sigurado ka? Wag. Ay, wang gayam. At sa nga ilek no matamtama. Sa anak namin ang makarwarta. Kasindarak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti makisindarak kanyak. Iso nga imbagak. Ngumay dito'y balay. Ha? Sino aya? Ay, nay, iso siguro daytan. Ay, pakilukat mo tiri daw. Please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayong matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka, ang anak ko. Madingamin ti Rick na. Itadyo nga rodan ti kwarta, tagbayad ak manin iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang, anak ko. Yamamok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, intun sumaruno. Isap-sapa yung nga itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Iner, anya ti kayat nga sawon datoy? Anak mo day nga balasang? wan, Marina. Unak man numay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday abroad. Ay, baka wanan na no yung limod ko ti maipapan edidayta. Anak ko itiruar ni Julina. Ngam adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Diakon sublan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod hak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please, pakawanan na kuma. Naimbang nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay ti amak. Ni Papa Hiner. Ha? Amam? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no ama karwata masakit? Pudno ka di? Kwa. Wan, nasakit nga minti sa kana, ta simro ti rayuma na. Sumrak ka. Ay, agyaman Nana. Anak mo iti sa balimanan nga babae day Jainir. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo itirwar. Manuda, jag pa'y sukuma. Ay, talo dalaang. Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Kwa, sorry Amok nga bin maupay ka kanyak no ibagak dagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Isuna ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabatbate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng nga kadagiti anak ko. Maidarumak. Isungawan ti maramida. Unay matan. Pasensya kan. Mawan ti mait itad ko akwartakan ka. Kat ulitag tagtid daw iti pamakawan kan ka. Marina. Agilibre ka mamu, Marina kaanakan. Nagpensyon san ti asawam. Ay, Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak.
Di ka agim imo, tamad iti kasta. Kan, apay, no saan aga po kanya, nakaasawa ka nga ron iti pensyonada. Naimbag tadinurugan ka iti amaki asawa kin ni Hiner. Tano saan, baak ka pala ko mga aging gaita. Sigin agilibre kan, uray tinapay laeng, kan 150 alone. Ay, anyat kwartak nga ya, ante. Ne, apay, di na itatipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayon? Rumbeng lang nga irimit na tipensyon na king kaa. Awan irimit na kanya, ante. Ngamin, ado ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwan? Apay, ado ti chicks na? Talo dagiti anak na itirwar, ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanyada. Anya? Ay, naglokaw? Nay, marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amo mo tinasaya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubay tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangadeng muray ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka na kan. Loisa anak ka. Apayakas lanal pa'y ti abaga ni Lari apimanaw. Awan pa'y sa nga 10 minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. Namin, adun nga daras nga pinaay ko, nanang. Ngam pumanasyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay, taadan kayan ayat ko. Ngamawan sa ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan, nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siya. Ay nasaan kumamatakas ta, anak ko. Tanay nagsingpot abaro ni Lari. Nagado ti talon kandingon na. Ay, anwak ngay data nga talon. Kan maysa, ay awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya ti berbero kam iti may sa alalaki. May katlon ni Lari kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanya. Insana. Ne, si kamot gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insana. Mana, sumra ka Ni, apay kasla aday lumlum mga minsan. Ay, saan lang akasla? Talagang adda insan. Asino? Ni Lari. Apay nga'y, kano nagsingput to pa'y ni Lari. Kan nagagat. Anya ngamin ayati, di mo pangayatan kan kwa na. Ay, no siyak laang tarman na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapon tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjay ti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang mat nababad mat nga rod iti init. Tinapatag, nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat ket di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklo adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatang. Di na kong sinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatan. Ay, nagsayang man. Sapay nagngina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alaa mo. Sayang mo, no awan ti mangala. Ay, kayat ko ano itod mo lari. Tada si daan mi kininanang ko nurabi Imbag pa'y kan kanikaw, tanagsingput ka. Ngam ni kasinsin mo. Nagpintas nagpaisaw. Yung suplada mo. Siyak ngay lari, sa anak ka di pintas. Ha? Haman, napintas ka mat, Nicole. Ay na lari, adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang a babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole, Ala, panawan kan lari, tadapay papanak.
Agyamanak dito'y natang nga intad mo, ha? Insan, nagwapo man dyan lalaki nga nakita kay sangot istor ni Nana Marta. Ha? Asino nga'y day ang lalaki, insan? Jak amo nga panagkunak. Tadtala nga na isarong na dyan ito'y lugar tayo. Tadtala nga min nga nakita. Kat? Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. Kano di mon sapay ammo, ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am mo mat ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka, insan. Wen ka di insan. Ngam panagkunak at adamat panaggusto na kanyak da dyan. Sabali nga minti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na, insan. Lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka, insan. Nabaybayagan nga awan naman na kanyak da dyan. Isumat ngamin tinakulit nga agsarsarungkar. Anya? Ala, kat agtanang ka nga rod, insan. Di kag dardarasudos. Nang runa, no di mo pa'y unay am mo ti lalaki, akayat mo at pagpaaraman. Addamanan ijay sangot ti istor jay nakita ko nga lalaki di namin sa nga kalman. Sapay la ko mata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagon daway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta, ada ako nito'y sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading! Hello! At dagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Iti yung umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Ni, ubi ang matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, na isa rimadeng kamutang, ading. Kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y mat nga lakay. Ngam apay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa. Adda matured a boses. Ay, aya. Adagayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga men ti matured ti boses na. Tauray dagiti kakabsat ko. Kasto'y matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmatur ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adikan mas daaw. Ngam ubingak pa'y. Nasurukla at 30 ti tawen ko. Kasta gayam. Si Kangay. Manut tawen mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmutkin ka Medyo matur ti boses mo. Ngam ti tawen kin rupam ading. Aya. Han ko nga madlaw data Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti taon mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday tabos boses ti pagsaritaan ta ading. Anyat nagan mo, Loisa Manong, si Kangay. siyakmot ni Renzo. Amom, Loisa, nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-syudadak gayam. Ket italaeng anadda anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasata. Taadda na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading When 102% nga balasang Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Adda abangak akwarto'y jay cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Kasta gayam. No ikan nakitikong daway, kaya't ka kumaapasyaran ija balay yun numabaleng. Ay, Renzo, welcome kay Jibalay me anytime. Wow, dagitaman,
Agyaman nak, Loisa. De, Loisa, adag tuk-tuk to. Adda ka dinam na asa nga ilimita, anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo kataktiri daw nanang. Asino Arenzo? Diyan ka barbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya kamatan lari. Namin anon nga imbagak nga hankan nga muma ito balay. Awan matlang ti manam-namam kanyak. Dagulit kamat nga. Pasta kan nak kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kagmi. Manjak, yawid mo no kayat mo. Ibaga man niya ti kayat mo ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito balayan. Kitala nga raw, no isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga raw, tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Uwen, tanakita kon. Iso nga si Kalare, mangbiro kamatan iti sa baling armam. Mukasta, mauding arudan da ito yung isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino daytay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, iso day dyan ni Renzo, nanang. Isumot la barumanen arupa ati makita. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nan tupay, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangana. Tadandani puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak bang o jero pa na? Agdat-daton kadikan kaday jay. Owan nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na payla ti imay dito'y balay. Awan mat siguro tidakas na. Balasa nga akmat, kan barong mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amon pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day dya lalaki. Nang runa kat itatayo la ang makita dito'y lugar tayo day dya Renzo. Masiguradom nga rod, abaro. Kat, isumate ko na. Ay na, Loisa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga-ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon, tanauma iyay syudad. Kaya't na ti agrelax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka. Amon pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupod mo labaraw, anak ko. O anya insan. Di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no bukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nan to pay. Uray di na puskol nga iming na. Kayo kayat ko nga kitaan. Kasta gayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kay kayat ko nga rod. Basta nataar tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo. Ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kas jay. Uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, Loisa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data insan? Agdat-daton nga min nilari kanya. Kadi mayat! Nga, may na, apepela nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, song batamon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga rod? Ngam, hangko nga pabayagan nan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ni isong bat ko. Amom pa'y mat anaimbag ti kinatao na insan. Katamamok matan.
Pati ugali na amo kon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pakipot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupod nung ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sabali. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray? Basta. Kaya't ko nasungbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlangan, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni Renzo, inarakop nakmatanan. Katagayan ayat tamutang saan. Uwan ngam, baka makita na taninanang ko. Adalang itakusin na da diyang agsipsipon. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo, Kaano ngay arumwarta? Kanayon lang na di balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masulo ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. unay datan. Sige, bayam, tano dati wayak. Ichat ka, tag kay tata itiruar. Wala, sige, namnamahag day ta, Loisa, mahal. Insan! Naragsak ka ita, insan. Siguro, inaklon mo ni Renzo. Wen no data ngayong bagam. Da kamin. Ay na, talaga di mo pinabayag ti panagdaton na, insan. Kaya't kumat nga rod. Apay-pay lang nga pabayagak ngay. Kat, good luck nga rod, Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsak yo kini Renzo, insan. Katsi ka ngay. Inaklon mo nila re. Saan pa'y insan? Ni, kunak man no agdadaton kanyam. Wan, ngam kunakan ko na at tingitingan na pa'y anay bagtirik na na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta syempre, napaaykat nga rod kan kaidi, insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak. Takan ka na yun ko idi nga pabpabainan. Iso nga si kanti lab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loisa, anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man ka ni Renzo, nanang. Apayan, manipod inaklon mo day chay Arenzo. Jak matan makita ti an niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat nga may nagsipsip o aramidan nyo. Jak ngamin kayat tigalad day Arenzo. Nagatap dagiti mata na, di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya type nga ibagbagam. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na ti rupa na. Mabain lang mat, ha? Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laang iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong ti panganan ta, Renzo. Makamo ka nagpili, mahal. Pasensya mo na. Sanay, nalipatak mo tayo wallet ko. Ha? Bayadan pa'y lang, mahal. Ta isin kuntukin katibay ko. Sige nga ron. Ngam, apay nga kastati itsuram nga rimwar iti dagus mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka, naka-shades ka, kan nakabunite ka pa'y. No saan ka siguro nga imo na nga masidag kanyak tadtay, han ka nga nalasin. Day talang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo adap no makita. Ay, saan mo adagita tikit kita, Loisa? Agsapul takit din iti pangalan ta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamo matimbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasyak ti makaamuking ka. Ngam niya, si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayadan kanto. Anya? Wan ko na amon. Amon ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad.
Bayadak tumaglaan ko nakmag. Nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko nung maamuan na datoy. Alyapoy ko pati maramidan na ngayon nalpasag. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Ang papay sa Renzo? Wan, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, kat mayat ah. Kat no kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Diyak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Talaga mata insan. When insan, kas di talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Aywan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang mata insan. Oh, kasla saan kamot anaragsak insan? Adala ang amin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Han mat kay de. Masikugak matsan. Anya, kat, masapol nga rod amaya pura ati pa nagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod insan, ibagak to datakan ni Renzo. Ala, ang mga noong tan na ka ni auntie numaamuan na dayta. Basi kong magkaya mo ti anak ko, Barok. Anyat ko ko anyo ngay. Agkasar kayon Wana na. Nga may sala baboy ti maikarik Kaumpay ngamin urnong ko. Anya, Diyak maikari ti bongga kasar nana. ala sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot kadakkel ti baboy 4 months na pa'y lang nana. Utang ngamin dayjay. Mabay mga umutang idado. Mga nudya mabayadan. Ha? Bayadak tumot lang. Nuada maurnong aparwad me no kasarmay. Anya? No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyong insan? Wan insan nga may sala ang 4 months old nga baboy ti saganami. San nga balen tinapatag malpas ti kasaryo. Aywan, agkasar kami mutin kin ni Larry. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo insan. Kuyugan nakmat nga mang asikaso iti masungad nga kasarta Renzo. Adu pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng. Tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang ito'y balayan. Ala, di kan sumana mapan ka no mapan ka. Taglaba aklaengun. Umadaning ti kasaryo kin ni Renzo, anak ko. Wan nga rod, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanyak. Batandak! Batandak! Ni, Sumarting ka! anya di ajay? Batandak! Ada pulis si Jarwar nanang. Ala, pinusasandamot kin ni Renzo, anak ko. Umay kayo, intayo man kitaan nanang. Sir, apay nga pinusasan niyo matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglimlamangan to'y nobyom. Liza, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Kadagiti wanted ngagduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kayat nga sa wanda to ngay. Liza, awan basol ko, Liza. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga iso na ti sapsapulan nyo? Baka sa balingay, baka karuprupan na lang ay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang narigat ang malasin. Ngam iso talaga. Aniya! Nana Roseng, tulungan ka na mangawit ka na kita pinalingkin. Ay na, agyaman Alan Barok. Nala, igyon ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si kamot Alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kanu aga ling utak. Ay,
Basta na banglo kayo para kanyak. Malang mapantaki din barok. Ay napakitulod na nga rudan di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan na? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Nih, insan Alan. Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgap ko. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko ket. Adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mert? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa Jack Cursonada tay balasang ni Nana Rosie. Ay, mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Gemma. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kon ti mangarim ken ko ana. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala anak kau, sika man tinimbang pastor ginwangin ton malmalam ta made ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Tamok kat allergic kay ti balasang. No kaano makay kan sa kalaagaran. Ni tatang Mike, suportaran da kanilatan. Kan may isa, diyan mo no, kursonada nakmat ay kayat kong arman. Eh, no kasta nga raw, si Kati makamaw, total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay itibiyag. Nang runa ket na lakayak matan nga amam. O sige tatang, sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado ang araw mapasungbat mo. Ta, ni mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, owan tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Hindi. Gemma anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mo't numaysa ka na kita agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturog akon. Uwan na lang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam da tama nung Alan. Ay na, umunag ka Jak naman nga umay ka pumasyar ito balay Wala din. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan nga, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading agpatuloy akon. Nikat agmerienda ka pa'y ama nung. Saan natin? Nabsuga ko. Kunak noon nakariing pa ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanamot nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya? Iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanyayo. Anya? Imposible matangada kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka jakam mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami ije palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkad. Awan sa balin nga imbaga na kanyayo. Awan mat anak ko. Nik, insanalan. At takamot kayam dito ito sena. Tiam mo ni tatang mo kat napan ka manin nagaram.
Sapay damdamagan na kanyak, no sino ti maswerte a balasang. Itagay mo ka din, san. Agset ka. Sanak nga umin-inom iti arak, insan. Ang, ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot, tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano yan, busted ba't ngay bagbagam? Insan, ni ka di Jema? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga ron? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na, no tay inati armag, insan. Una yan, insan. Kat na nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno, nakainom kan samo nga minang, idinapan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan, insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonadak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Roseng? Iso nga men, tinakariknak iti ayat. Gapoy tinaidumduma apayud na. Anya nga ya payod, insan. Jak man mo, manipod din na sayop ko. Jak mo tan may kaditi panunot ko. Uri ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, adda diferensya ta agong mon, insan. Kuira ang awinsan. Itong madamdama. Mapankun to sarungkaran hindi balay na. Jak namin naranaan hindi namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uwan insan. Ayat ko nga ipalapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, urayak la sumgar iti day tangay bagbagam, minsan. Nay, si kamot gayam barok, dumanon ka Awan ni Jema, tay na yabantay kasinsin na ka bangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin nukas ta narusay. Masayop ko man ang tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Karusing. Anya ti bagbagam parok. Kunak, anyat kaya mo ga inuman, taiyalaang kaya kusina. Saanan, Rosing? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuman ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Jema? Anya dagitan ng bagbagam barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Inigaba mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Rosing. Dahiti payod mo ti mang paturog kanyak. Tay sulat tanti pampanunutag. Ay, barok. Amok, makmakla at kalaang. Kano man akla nga agdigaws. Tanalami istipanawan. Nang runa kat bakit akaon. Iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-aasakin ka. Ni Jema, Alan. Kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadikayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Rosay. Ay, ijak amaw ti sumbat ko iti day taalan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan? Kahit sapay ko ma, ta di naktupayan. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kano ni Jema di tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Jema tatang? Ni Rosing. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos. Dahil kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa'y maadaan iti anak no ni Rosing ti armam? Kat no inauna pa'y ngamsyak sa manang kunak kuma. Tatang,
Iso ngamin tinakarik na tinagpaidu mga ayat. Andat nakita mayakan ni Manang Roseng anak kau. Ay, kuha. Naidumduma ngamin ti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kuha na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto kan ka? Di mo pinatulan ida sa eta. Agtin nagkalagayam iti kasken ni Manang Roseng. Kat, kanya nga ron. Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya met data nanang. Hampay lang nga nagdatdaton nga alan kanyak nga madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak kau, saan kumamot akas taa? Aklunag, ada nalimod apa naggustok ko na. Ang jakbet impagarap, asyak gayam ti kayat na. Ti amok ket sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di yung man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yung lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yung lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udina no makabirok iti ububing. panagkunak ket seryoso met ni Alan kanyak. Angem no dumteng to ti aldaw makabirok iti sabalay. Ay, awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ka. Saan ko matanam namaan akas daw, ti mapasamak. Awan tinaskan nga kay dawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiw-liwag kung tumatlang datoy. Roseng hanay, nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasar tapno makaliwaksay kamit sa paminsan. Ay na, nakababain nga min Alan. Ang mga nanya ti baga ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat ita tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon nan tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagmasulakin ko na. Ta umunay ti amin. Jak pulos nagdatdaton ken ko na. Awan, puno napintas kan ubing. Hanggang saan nga isuti kayat ko. Alan, Di mo unay pang panunutan ni Gemma, honey. Dahil agdama ti panunutan ta. kasladyak nga min patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken ubbing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, honey. Jak masayop na ita iti sabali a babae. Manday ta ka manin Alan. Anyaya apayod mo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayatin ta titungkang maysa. Kasta akmet ka Alan. Sapay ko mga ruda. Tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na gano'n ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Kat agyamanak ta sa anak a pinaay. Jema, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo ijay nanang. Kawanan ta iliwag pa idamaat. Bigat taon nga gawid ak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga gawid. Tamangan no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alandatan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Adda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar. Orayam ka, no?
Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunod ka pa nga ron. Agmerienda ka pa lang. Pangururayam kanina nang ko. Agyaman ak Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo no anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga urayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayik nga ron din. Rabiin, nga awan mo talaga ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay. Narabian lang siguro. Ay, isa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pa lang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda Ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsikngat Alan, Roseng, si kakaliday ta. Simbangput kakanin hanay. siyak datoy Alan, ni Jim. Anya? Ay, mabiit lang ha. Lokatakti silaw tapno makitanak. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatem. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo ang mapasamak. Di kan to agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Jakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusam ti bagim. At ti ulis, akwam ta bagim. Ditakan. Ay, Alan! Dinaktali ko! Ay, mabiit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya si katin nangawis kanya karumwarta rusay nga rin. Sigod ka, agparigatak pa ya mangawis ka na ka. Alan, Ano, ay, inarakop na kumatan. Kat adata dito'y parke. Saan ka kanina mabain nga da makakita ka na ta? ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hane. At daim puno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti daka sa plano na, hane? Alan, insagana kung ti bagek. No bilang tamaybaw ing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabakita kon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday tati panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikaken siyak. Agbinadang ta iti rigat kan kinawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumduma a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapay udmo ti may saan nakaawisakken ka, Roseng honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, nanang. Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga pa nang dadal iti relasyon nyo. Nga masaan ka nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman ka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni nanang ko, Alan. Nang runakat umadayo akon.
Saan to ang mapasamak na ita, Jema? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pang isarkan tigayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo kanina nang ko niya alan. Uwan, Jema. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay an ninanang mo. Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito'y balay, bini. Saan lang umay agpasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pa lang makipagnaad dito balay. Tawan trabaho ran. Isong awan pagabang na iti pag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang. Iso nga inekat da. Saan da nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Isa na apektaran da amin na trabahador. At di istambay nga rodan. At sapol do man lang iti pagtrabahuan na makipagnaad pa ilan iti balay, takaasimod. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawin di probinsya. Di naman kayat. Dito yung ti kayat na pagnaadan. Tamumot, ulila kami iti kapsat ko. Awan mo't sangputan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pa ilan ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan si kamat lang mate masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat. Awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan iti kapsat ko na ito Kasi mat, awan sa bali agbinadang no saan nata kami ng kapsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarod. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto matlang ti masursurot. Isong awan mabalin ko. Pasensya kan ipag no makipagnaadak pala dito'y balayo. Madlaw ngamin adi mo kayat ti kaadak dito'y. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpaki tayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo may kanimanong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasao. Ni, saan mo't Lilia? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, aminam ka di nga amin ang susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kanibini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti inasawa na. Ipag, atap mo lang ang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko, kayat mi matan Plastik kakit di Ipag. Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bay, bayagan nga induldulin ko. Iso nga, hanak mo't siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kastoy ti panakisama kanya. Tane, adu ti nakasakitak iti kalabas. No adala ko masabali apag naadak, pumanaw akon manong. Di ka kumagpa-apekta rin ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas di ti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni ipag Lilia? Isulat ta ti ugali na, man nakiapalat ta. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlatikas jay adjar mi ididamo Tagpay sumot nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakigtot kami laangan iti day dinanang. Tasabali mo't tantin kasar mo. Bye-bye amnatan. Di mo balik sa na kita. Tama nga mangag na kanipag mo kat adda makaungat. Aw-awatom na takuman ti ipag mo. Ay, ala sana bale, tano makasapulak manan iti pagtrabahwak. Lumasinak ton iti pagnaadan. Agabangak tumanan, manong. Nay, papanamlilya bakit? Nakasukat ka man? Kat mapangkumanan irwar jay sweldo ka. Simrakan ije bangko. Sweldo meti, panagblog mo. Katuan anya pa kumati sa bali nga pag sweldo akat di tala ang mat. Talaga, akaalaam tag-vlog
Biglamat ngayon mano ti followers mo, bakit? Kat siyempre, nalayangak ngamin nga ag-vlog. Ay, ado ati-ati wak nga ag-vlog. Naalak ngamin ng tekelete dagi jay viewers ko. Iso nga ado ti views ko nga kan-kana yun. Ala, itultuloy mo war dayta. Basta dagi tayo mayat ti i-vlog mo Sana kung kumpurme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik idto'y bine. Siyakit din, ti isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano kat kumpurme mat ipupus mo no na duma. Kumkonforme nga. Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kayat mo nga si daan tayo sa tigatangak. Kumpurmen? Noon niya ti kayat mo. Isumot ti kayat ko. Bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi. Tono iti itlog. Inya guys. Ipan, rumwarak pa ya. Tama. Anya kamat nga. Amom nga agvlog Mangdistorbo ka. Ha? Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ang ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Pumanaw ka man. Disturbo ka nga. Ipag, manungay mo ti masusweldom iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbasitan ta dandanin ag million ti followers ka. Un nga rod, ado mo ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit di day tapag sa pulan Jak mo't nga minan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakman mo't nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre anya ti pamayam. Apay siya kay di, adayan ng tultulong kanyak. Awan mat, may sak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pimpe mani di nga agpakpakaasi nga agayab iti mangi follow kanyak. Katkatawaan dak pa idia, dagi jetat tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, ha? Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag. Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni Ipag mo, ading ko. Talaga akas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga nalaptan ti kayat ng ibaga nga oray makapasayar iti pada na tao. Ngam sa anak amaupay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakin ka aday ta ading ko. Ipuro sigik man asuruan ti kas iti aramidan ni Ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Bareng dita ti pagswertya. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Uray merienda lang. Ay katuan dahi tala ang aya. Basit lang data nga may kaysa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta daytan Lilia. Basit to pa yan datoy. Tanagastos kon jeda duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwarta yo ano kayat yaw. Datoy. Sagsa sa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumaka na yun, balasan ka. Ay, naglalayangan nyo nga ay.
Tadtalang datoy, hanan nga maulit. Para manan kayo lang, ha? Gusto matan natin na minsan nga pa nang ilibre kanya yo. Agruam kayo matanano kan kanayo nan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasangot ibalay bine? Nakitay sa nga ilida di ta karuba bakit? Kas lada matan siguro nga agparparada ita. Apay impakadada. Saan? Bye-bye amon. Ta saan ta siguro nga agbayag? Naglalastog da matanan? Handa pa nga agpakada. Apay anyat paglaslastog da? Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao? Unay kamot tan Lilia. Di kamot agsaw iti kasta. Nagalas mo ti panagsasaw mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay handa nga mo nga blagara. Anda ko matipakay na igan na iti panagparada daw iti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dyan nga asose. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumot ti kasi tiraramidam. Kat, anya ti upload na dyan kansyon na. Katuan mayat-mat kat di, ta damat talento na agkanta. Anya ti amu tayo, no pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman matgata nga kabsat mo mat. Bye-bye am kadilat ta. Uray saan napintas ako namta, napintas mo ti buses na. Mano ti followers mo, sose? Basit pa ipag. Nagbayag met nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umaduntulat na. Ay, awanan, agbambano ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kaagmulay ti tarong kadparya. Tasig sigurado pa nga adanto ti apitam. Ha? Hamo man nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramidak. Tapno umadumat ti follower ko. Ay! Hindi siyak tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiskubre iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ti agfalfalo kanyam. Isardang mula anganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi Agtulog! Yung kakiti sarap jali na ba susay? Kumananta kay tanga. Ay, anyamot ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon nak. Susay! Unyipag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag-vlog ije sa bali nga lugar ag out of town nakmanan. Nay, magandan kay ti panagtutor mo Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tapno da kadwam. Ay hanan! Si kakit di ko matikadwak nga madamat gamin trabaho. Wen, jak mabalintag langan. Nang runa no agpasyarla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo Nagadumatay. Bigla nga rod nga immadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat day jalakit di ti immadon ti followers ko. Nene, maya ta. Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alagaron, lalaingan pa Okay, agsusuldo kan. Una manong. Idi damo, basit laang. Ngam idi kwan, imadumot laangan. Kastaya. Ay kat nasayaat nga rod ading kaw. Kamaudyanan na, nakauray kamot langan. Wen nga rod manong. Ay, Apay, anyat sensen na ayam ita bakit? dagitoy followers ko Awang pay sir binamat nga adu ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan samatan iti upload ko. Aglalaok samat nga min ti ipupost mo bakit? Kat may busan akmat nga ron iti may upload.
Iso nga ore kumkonforme na. Handa matanunay nga buy-buyan te pupus nga panagtutur ko. Kat na umadamat siguro na. Anya matag ito nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngamhandamat nga buyan ti maipus nga video. Ay, un kayam. Di ba ado dagi dya manok tayo nga nitib? Ado pa Apa ya? Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit tinitib nga manok. Hello guys! Datoy manan datoy nitib nga manok. Isumanante si Dan tayo tadtangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mangluto niya. Alsumak datoy. Naidumdum ang aloto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarogian tayo tagluto iti nitib nga inalsaman. Anyat linutom ama sila bakit? Adobo nga karne tinitib nga manok. Manok manay? Inal daw la amanukan ti lutlutwam. Kat talaga nga kasta ta ibalblag ko nga rod. Idi kalman, inalsaman, tin kastak. Adobo matadta, inton bigat, itunok, kan ipretok ti daduma. Awanan, naibusan, nagititarakan ta amanok. Ibusamot tan iti kabablag mo. Masursuro nakmat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok. Nagbasit matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na Mang panunot kay ti sabali nga i-content mo. Tanay, naibusan ti manok tabakat. Ni, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos Kan oray views mo, nag-adumatan. Ay, kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay ngay? Diyak ka mo ipag. Tinakaw mo sa mata namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanyak. Ay, diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpitensya na kon, susi. Tuladak man ti content ni susi. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ang practice akman. Ta ibijuk no madamdama. Nagrigateng biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang nga maililiwak kanyam alang aroden biyak. Ay! Ano dyan? Bakit? Dahil binilag mo, yung kay Sir Ricardo na tudo. Diyas kay matanan, nagkansyonak lang, agurgurodan. Lilia, ikatam lagi dyan pupus mo akantam. Bakit? Kababain. Apay mat? Out of tune ka mat. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. Makapasakit ka mat nga agsasaumat? Adda nga awan mang buya ka dagiti upload mo no kasta. Ikatam dagi dyan, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dyan nga ipag ko. Imon unak nga dayo nga maiso na. Ngam lumba anak din. Adu matanan ti followers kan viewers na. Ay, masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag-viral. Kat umadumanan ti views ko. Anyamot dagijay ipupos ni baka mo bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan-kanan na. Pati iskats bright apaginaw, nga rusngusan nan. Kanjay kalding yaw, babaw na. Ni, jak amo na taan na. Jak namin nagluklukat iti cellphone ko pa At dapay tay tiniliw na abilate. Ingkulong na, sanan tupat si Itan. Anya nga'y kanuday jay. Anya? Nagloko mat di asawa ko. Adong arot ti mangkat katawa kan kwa na. Agkakanat kano ti pupos na. Kaslakan mabagbag titan.
Han man nga siya ti isuroyo. Apay ko mga ikatak dagi jay nga post ko. Kat pagkwarta ak dagi jay. Immadun to pa yan ti views ko, hindi kakas jay ti ipupus kon. Wan angam ang mga numadaksan kay tikas tang ipupus mo, bakit? Baybay anak ka di. Awan pa kadaksak ita. Anya ko mga imat. Imbis nga maragsakan ka tay maduman ng tagbuya itapulod ko. Handa ka di nga pakibibiyangan. Amok tararamidak. Bini! Agreean ka man! Apaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka numatan violation ko. Hana ka nung agswildo niti social media. Ha? Kasano dato yan ngay? Sayang jay swildo. Sapay adatihan ko nga nalang nga swildo. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo, Ipag? Ay, awanan. Hanan nga naisubli. Sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manan, Ipag. Nagrigat matimang rugi manan. Makapaupay makapadismaya. Sapay awan makukuwarta ko, tawan matanti pag sweldo Ikan ka, Ipag. Atoy. Kasusweldok idikal man. Ha? Ala? Ay, thank you, Ipag. Imbag ka pa'y. Sorry, Ta pinapaay ka, idi. Inupay kang nagpursigi kaladta. Nagbalinak pa'y nga palangwad iti kalabas. Feeling ko katkasla siya ti kabaknangan iti lugar tayo. Han ko ninamna mga kastuti pagtungpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas ta. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biyag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag.